Yung magandang hapon. Hapon na tayo nakalabas guys. So guys, closing soon na diay ang basig alas 5 lang pug tama ng tawagan eh, Tarsier Sanctuary. So dito na lang mi sa Mirror of the Walls, no? Kaya 4 o'clock naman po good. Ito na lang mi. Let's go! Mirror of the Worlds. There it was, you know. Mirror of the Worlds. Mingaw na ang dalan. This is Bohol. Oops, ita overtake dia kay curve. Dahan-dahan lang tayo guys. Let's enjoy the road. Overtake, let's go. Oh, diba? Woohoo! Nice, nice. Down. Drip siguro. Ay, dire. Hurry. Tara, si Katuna Mirror of the World, 2.7 kilometers. Okay. Tulra day, no? Kira 15 minutes lang na biyahe. Hop. I think mingaw karon kay Monday man. Ewa, okay kayo. Solo kay natong place, pwede kita maka picture, maka vlog. Mo na advice na gusto nimo mag vlog mga lugar-lugar. At tuon mo siya weekdays para kamay lang tao, no? Dili kay tangka ba. Ade rough road guys. Hop. Okay ra, gamay ra kayo. Mentado na po dere. Hop, yun. 500 meters ahead, si Katuna. Dara day guys. So parking area. Alright. Yo, let's go. Susi, check. So dali lang parking area guys. Tara, na di boss diri oh. Tara. Let's go now. Okay, we're walking and driving. Environmental fee. Mahal ko ikaw Bohol. 20 pesos per head. 40. Ayun no. Mura ka na sa aeroplano. Mura ka musakay ka aeroplano pag abot dito. Mura ka nasa Mirror of the World. Daghan na kayo sa world. Oh. Asa mga una gusto mo to? Rio, Singapore, London, New York, Oslo, Amsterdam, Kuala Lumpur. Grabe. Dili ko. Greece. Wala na siya ang 120, wala sila ayun, napuli dito sa taas, Metropolis. Okay. Isa lang ka lugar, 170, makadto na kag iba't ibang bansa. Tara oh. Unsam na?
Italy, pizza, Leaning Tower of Pizza. Oh. Oh, picture na talab mamaya. Yo, we're going home now. Oh, we're going home. Tutag Panglao, lab. Let's go to Panglao. Hera, goddess of marriage, woman. Aphrodite, goddess of beauty, prosperity. Hulaan ako si Zeus, si Achilles, Athena din eh, goddess of wisdom. Zeus, oh tama ko, Zeus, goddess of god of thunder. Poseidon, klaro kayo. Hades, god of the dead. Wow. Okay, let's go home. Thank you, mirror of the world. Kaysa okay, let's go. Alright guys, so moto ang mirror of the world sa Bohol, si Katuna. And sige ko pangitag mirror, wala may salamin. Now the mirror of the world guys, kay mo siyang mini version. Ginasalamin niya ang buong mundo, mga tourist attraction sa buong mundo. So dili pa siya 100% complete, napay gina-construct nila. Like wala pa rin atong Great Wall of China, like that, dagan pa. So pohon makabalik tatanaw na to kung 100% completed na ba. Okay, so salamat sa pagtanaw. Unta, nalingaw mo sa atong vlog karon. O giganahan mo sa mga view, gisuroy na pudta mo sa Bohol, no?
And thank you so much for watching, guys. Like, comment, and subscribe. Limitless DC. All right.